Kalatibyan! Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kalatibyan! Intad ko mat siguro amin na nagitirumba nga para kada kayo kaanakan. Alahas sabsabon kan badbado. Agraman kape kan dadong mapay. Ay na, agyaman kami, ante. Gaputa talaga adi na kami malipatan. Nang runa iti alahas. Ay na, nagadon ti alahas mi ngayon intadyo. Ay okay lang. Takaanakan kalakit nga rod. Kabsat ko dahi di inam. Kat paranudan ka iti kinaado ti kwarta. Pagyamanan nyo, tanakaasawa ak iti baknang. Wen nga rod, ante. Kansan pa'y anaimot di asawa yo nga Amerikano. Wan ka anakan. Podno ta. Kat ita ta nagbakasyon ak ay paranudan kayo iti pagsayaatan. Ay na, agyaman kami manununay, ante. Ay, uray nila kay ko. Sigurado ang maragsakan, apaman na sumangpit. Gaputad damat alahas na. Siyempre. Ala, saan akong ngagbayag ka anakan? Gapot mapanak mo at iti kasinsin mo anilok ring. Inakmat itad ti parakan ko na. Ay, at damat ti parakan kwa na, ante? Uwan Dudua kayo laka anakak. Iso aparanudan kayo ngagpadpada. O sige, ante. Kat agyaman ak unay. Ay na, nagpipintas dagiti alas ngayon tad ni Auntie Mabaknang. Sing-singopat, kwenta sa nagpuskol. Kan pulseras apang lalaki. Ay, wala kay. Ay, uray siya. Nagpipintas mat nga alahas ti inten na kanyak. Kan adapay karats na. Ay, mabalinta nga isalda noon kwartata. Kauna, dahi tati pagsayatan na. Taadaan kay ti baknang ante. Uray siya, mairan-ranod mo et bakit? Wan, amin tayo kadagiti anak ta. Saan laada ta? Paiman ta isuot ko amin dagiti alahas ka. Ta ipasikat ko man kadagiti karuba. Ay, uray siya ka. Isuot ko mat amin. Itikas ta, umapal dagiti karuba. Nang runa damarta. Sigurado nga apalan nakday jay. Oh, nakaumay ka man, Gorya. Anya ti bagam. Ay na, awan. Umay ko la ipakita kan kadagito alahas ko. Oh, kita mo? Oo, ay na. Nagpipintas daan niya. Nga ron, naimbag ka pa'y tada alahas mo. Ay, wan sikan ate addaan ti na abaknang. Kat nasaya at launay tadagayam antim abak na. Wan kastoy ate alahas. Saan akas iti alahas mo apasig a plastik? Dagitay sagbabain te. Uray man, tabagay kumag. Angam siya, saan ko abagay dagiti plastik? Dagiti alahas nga adda kalidad na ti bagay ko. O sige inakon, Marta. Sigay. Pasikat talaga day ta babae. Umay nalaim pasikat dagiti alahas na. Uray anya, ipasikat na. Uray kagatgatang na at t-shirt, ipasikat na. Akas la isulaang tadakwata na. Naan. Itay pa'y amadlaw ko ni Dado. Talagang ipaspasikat na dagiti alahas na. Impatong natikan ni kita dakulap na itilugpo na. Sana pagkutsi-kutsyan dagiti ramay na. Nakapulseras pa eh. Sakit nakakwintas. Oh, kaya kita na nagasta kanila. Apalam ka rin dagiti alahas ko? Ha? Eh, saan? Mas dawak lang amin. Tain suot mo mat amin nga lahas mo. Wala. Kasta lang tiyak. Ano ti, kaya kung aramida, aramida ka. Pasikat kakit di atao Selamat bagbagam nila, pare. Ha? Ay, awan! Anya kumangay ti ibaga? Oh, sige, dito ikan. Ada kasaritak atao di taabanda. Para! Talaga mat nga minapasikat day jay agurya.
Inmaymat dito istor ko. Nagbayag dito eh. Katamom ka di. Ay, nakaalahas. Kasta, Nakaaritos, nakakwentas, nakapulseras. Kan nagado ti singsing iti ramramay na. Amin samat aramay na kat nakasingsing. anya, Inmay lagi matang iti asin kan bitsin. Ay ngam nagbayag dito isika. Maawatak latan ipaspasikat na kanyak dagiti alahas na. kat, anya nga itimbagam kenkwana. Awan, jak dengdeng ganda iti bagbagana. Impadlo ka jak entrisado iti bagbagana. Si kamot. Pinakita am latta kumaa, itinasayaan. Jak lang amin magustuhan ti pasikat a tao. Masurunak amang kitkita kenkwana iti kasjay alangana. Nakaalahas kit den kat kompleto pay. Manipod lapayag aging ga iti ramay ti ima na. Apay, dakas ka day? Adala ang iji balay da. Ngam nakaalahas kit din iti nabalor. Ay, sabagay, oray siya. Masurunak mag. Angam, bayan tayo latta. Takas jay dalakat ngarot nga agasawa. Wanyarod, nagasawaan da pasikat. Ngumadi ti pasikat. Tapakaisagmakan laday ta. Hay, paapalam dagiti kaarubam. Ngam nagadumat ti sauda kontrakan ka. Iso amade. Agaramat ka iti alahas ngam ilugar mo. Isumat, no di dakat pasikat at talaga. Kastaw na ti apal kanyak ni Danilaw. Hagasap, sang kakita na. Di na may sina ti panang kita na kadagiti alas ka. Nagado ngamin. Uray da Marta kan Lina. Oh. Ay, apalan dakdagi jay. Ngamin, awan ti alahas da akas iti alahas ko. Kukwa dalatan ate, umapapal ba kahit? Ay talaga Nangro na pa'y, tadakkel mo ti sweldom iti pagpapaayam a kumpanya. Lakay. Makagatang ta iti agkakapintas akawas tayo kadag iti anak ta. Wala. Nangro na pa'y tawanan deduction ko. Iso gumatang kalata iti kawas tayo. Wala. Intun agsweldo ka. Agpaili ak. Ay, wala. Igatangak dagiti anak ta iti sapatos kan kawas da. Agpabaro tayo man Ay, Marta! Ay na! Ay, si kamot gayam day tamasabat ko. Papanam? Ijay balay da na nga. Inak agsinger iti pautang ko itinatang. Ay, kasta? Oh, sa dino ti papanam. Tanakaalahas ka manan. Agpaili ka. Wala. Nagsweldo ngamin nila kay ko. Kat inak gumatang iti kawas me. Kan agkakaimas asidaan me. Aya, ngam saan mat anas ka, nga agaramat ka iti ado nga alahas, numapan kalagayam makichinda. Ta saan mat kat apas kan ti papanam? Apal mula day ta. Gurya, di ka agpasikat, taamangan no pagdaksam to. Kasano ko mapagdaksak ngay? Inak man langan. Apal mula day ta. Dakkel ngamin ti apal na kanyak. Iso ti ammo. Miss? Mabalin ka diya sumurot ka kanya? Ay, nagtauran a lalaki. Umay ka, miss. At dalay lawlawag ko kan ka. May papani ti negosyo. Kaya't panag ko na, agkin naawatan ta. Ngamin, nasam kagayam iti alahas. Ha? Wala. Ay, talaga ano, sumak iti alahas. Ito agtugaw ta iti daytoy a bench, miss. Wan gayam. Siyak ni George. Sika, anya tinagan mo? Ay, gurya, tinagan ko. Wan gayam. Adda ngamin negosyo. Katagat-gata nga kadagiti alahas. Iso nga di nakita ka, inawis ka nitoy. Tapno ka sarita ka. Ay, kasta ka de. Kastoy data. Gatangak dagiti alahas mo.
Dakkalagata ti ibayat ko. Day talang tamasapol nga da ipaunam ak kwarta para iti negosyo. Uray 3,000 pesos lang. Mabalindaytan. O sige. Sige nga rod, miss. Ikatemon dagiti alas mo. Taited mon kanyak. Kanjay 3,000 nga ipaunam para iti negosyo ta. Wan. O subak dagiti alahas ko. Kan ited konti 3,000 pesos. Apay ngay. Di matan agsuble jay lalaki anang tadak iti alahas ko. Agraman ti 3,000 pesos nga gem ko. Apay ngay. Di matan agsuble. Kuna na nga dala awagan na biit. Hanggang awan matan. No kasta nabiktima kan ay unay kan. Apay, di ka man lang nakadlawan. Tsaka mo. Basta ti malagip ko. Kat kuna na nga ada negosyo apang isarkan na kanya. Ay, susawanay. Nabiktima ka na dinauras. Ay, nalakay. Sayang pa'y dagiti alahas ko. Agraman ti cash at 3,000. Nagkunang amin na kundi alas ka mapan may kitsinda. Anya ita? Inulaw na kan ti manangal lilaw a tao. Ay, lakay. Apay ngay nga gungat kamatan. Wala ata sayang dagiti napukaw kan ka. Win nga rod. Tantumot ta kundi alas ka iti adok. Kat mapan ka lang met makitsinda. No di kagat pasikat a tao. Na! Kauray mo't sika. Ala, manipod ita. Santan ngagpasikat gurya. Delikado mo't gayam. Ha? Diyak kaya na maulit pa ito yan napasamak. Uwan, Marta. Dayta, ti damag ko napasamak ka ni Gorya. Ay, kaasimat nga rod Anya ka asi? Pag nakman na para magtumot ngamin, pasikat. Di ka nabon na Naimbaglaang at akas jay awagas. No ngay hinold up da, sa dapin na tay. Nalabit? Nabudol-budol ni Gorya. Isuan, naglakaan na ang lilaw. Ay, un nga Taad da dagiti kakasta at tao. Kasta tiwagas da. Tapno agkakwarta da. Hipnotismo ako na da. Isuan siya. Diyak kaya ti agparparamag dita. Taamangan no iso ti pagdaksak. May sagmakak laang. Ay, uray siyak Nasa isaya at matlaang tay napakumbaba. Adi mo ipadlaw nga ado ti alahas mo. Wano kwartam. Iti kasta. Mailiklik ka, iti pakaisagmakan. Lita, gumatangak man iti sabon. Taglabaak man. Itaman pa nga awan alahas mo, Gorya. Amumutan tinapasamak kanya. No kasta, pudno gayam tay damag ko? Wan. Pudno. Di agaramat kalata iti alahas. Saan ka di nga ado ti alahas mo? Basit laangan tinatda. Hanggang jak kayatan na isuot. Apay ngay? Isuot kulatan no adapas kan apapanak. Pasikat ka ngamin unay, Gorya. Ha? Sa bagay, kastala tibiyag ako nada. Aramidem ti kayat mo itibiyag. Tabiyag mo lakot nga ro dayta. Ngam no daduma, di tay pampanunutan dagiti ibunga na. Win nga rod. Kas ita, naisagmak kagayam, gapo iti kinapasikat mo. Agasam ngay ngamen, tanapumpon no taramramay mo iti singseng. Sapay pasig a gold. Di talaga na isagmak ka. Sa bagay, dayta napasamakan ka, ay kat pagadala mo Talaga Iso mababain akon kadagiti kaaruba. Ngamin, katkatawaan da. Ay, di mo maikat dayta. Takinapod no na. Oray siya kat masuron kan ka, gapota pasikat ka a tao.
Nga madamat adal, anapidot ko dita, Gurya. Arumba nga ditay agpasikat. Gapo ta amangan no maisagmak tayo. Gurya, may mayat matlaang day simple laang ti panagarwat. Saan aga puta ado ti alahas mo, wano kwartam, kat ipasikat mo. Sorry Marta. Ngamin, may saka idi a pinaspasikatak. Hanggang talaga ang nakaamiris itan. Uray nila kay ko, nakaamiris mutan. Tanagpadaan mimot ngamin apasikat. Nasaya at no nakaamiris kayon. Ngamen, addaan na kyaw. Kat saan anasaya at akit kitaan dati kasta nga ugali yaw. Tamangan no tumulad da kada kayaw. Huwag nga rod. Iso nga ita, laglagi pun tayo akanayaw. Asaan tayo nga agpasika. Taamangan no maisagmak tayo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasaw ako nana. Di kaagpasikat tamangan no pagdaksam to. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken iti direksyon Teresa Calay. Computer recording technician ken musika Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.